امهات مصر الفاضله لما تروح معاها تشتري لك هدوم. اوف ماما التيشيرت ده جامد قوي جامد قوي، عاجبني انا عايزه. ايش يا ابن العبيطه، طب ما تبينش انه عاجبك عشان نعرف نفاصل. سلام عليكم، انا بكام الحته دي يا عم؟ ده ب 150 يا حاجه، وعشانك يمشي 130. ليه يا اخويا ليه؟ ده الراجل اللي وراك اهوت بيبيع منها ب3 ب10. ماما حبيبتي ايه ده؟ افورتي شويه؟ صح انا حسيت كده برضو. 3 ب10 ايه بس يا ست الكل، انت بتشتري قوطه؟ طب انجز هتحسبه لنا كام بقى؟ ده احنا زباينك. زبايني ايه؟ انا اول مره اشوفه. لا يا ابن اللعيبه طلع بيفتكر. حبيبي ازيك عامل ايه؟ ما انت هتظبطنا بقى عشان نبقى زباينك. انت بتحلليها لنفسك وخلاص. بص يا حاجه من الاخر، هو اخره 100 جنيه. حلو يا ماما، اهو نزل لك 20 جنيه. 30 يا ابن الفاشله يا فاشل يا وسخ، حسابنا بعدين. مش عارف تحسب؟ امال الدروس اللي بتاخد لها فلوس وتروحها دي لما نروح بقى ماشي. بقول لك ايه يا حبيبي، انا هاخده ب50. والله يا ستي ما ينفع، ده هو جملته عليا ب80 جنيه. شفت يا ولا، جبته بالكلام وعرفت جملته. خلاص جملته 80، انا هدي لك 85 عشان المواصلات. يلا. لا يا حاجه والله ما ينفع. خلاص براحتك، مش عاوزينه. يلا يا واد يا خالد امشي. يا ماما ده جامد يا ماما، انا عايزه. امشي يا ابن الكلب، امشي هينادي علينا دلوقتي. طب خلاص تعالي يا حاجه، تعالي هات ال85 جنيه وعودي على الله. شفت يا ولا، اتعلم من امك. نعم يا حبيبي بتقول ايه؟ 85؟ انا قلت 85. لا يا بابا 58. اكيد انت سمعتها غلط. ماما بصراحه انت مره بنت ميتين.